जोजोलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या नेवया नेपाल मण्डल दबो सोयाचना दिपी छिक्पी सकल सितन लस्को सेनाचना नेपाल मण्डल दबो ज्याजोले ठुगु ज्याजोले ठिठी समसामयिक विषयवस्तु या त कया खलावाला या नावयाचना गुख थोए झोले थौन जी छौ समसामयिक विषयवस्तु जनावेको दु ओला दक्षिया सिउगुए ख थौ करे सदनन छि सडक तक क्वाना चंगु छि सोनि गया नेवात दक्को जाना छगुए विषयवस्तु या त कया सटके कुहावया चंगु दु वख गुठी विधेयक 2075 या विरुद्ध ठेका चंगु ख ठुके या विरुद्ध देशे जगमको देशमा पिने अमेरिका व क्यानाडा तकन विरोध या ठेका वया चंगु दु ठोए विषय वस्तु या त कया ठौ नेपाल मण्डल दबु ज्याजोले खलाबला यागुजी अले ठो विरोध या कोन सभा अथे ठिठी मोटरसाइकल र्याली ठे जागुन ठिठी ज्याजो तन झ्याउने अगुदु ठोए छोले असार 9 गते सोमबार चाहिँ कोन सभा लिसे विरोध सभा व खबरदारी सभा यागो खसा अथे असार 4 गते चाहिँ ठो फिबो खेले खबरदारी विरोध सभा न यागो ख ठुकी चाहिँ तस्कहे सभ्य व भव्य कथ ठुगो आन्दोलन तालागु ख ठुकी या त छगु जन आन्दोलन या लु कथन क्यागु याना वया चंगु खसा ठुगु आन्दोलने गु निवाटेस गु आन्दोलन याना चपी ठो गुठिया विरोध याना चपिन्छ यागु व्यवहार प्रति न योको चर्चा परिचर्चा जुया चंगु दु गुकी विरोध या झोले न ठो फिबो खेले चंगु गु मण्डले छमेस न मनोगु अथे एम्बुलेन्स या त चिलाब्योगु ल चिलाब्योगु अथे लय व्यवस्था यागु अनि फोर व्यवस्था यागु ठुकी या त कयान आपल चर्चा परिचर्चा ज्यावया चंगु ख तासा ठो विधेयक 2075 या विरुद्ध यागु ठो जेठ 26 गते जुगु गु शान्तिपूर्ण धरना ठिठी मनोटे त लया फहरा छका अथे लठी प्रहार याना ठिठी मनोटे त गिरफ्तार न यागु ख ठोए गिरफ्तार यागु झोले नेवा हेलुवा डाक्टर महेश मान श्रेष्ठ या त न जनायुङको गु ख वेक गुठी विधेयक प्रतिकार संयुक्त समन्वय समिति या कजी न ख थौ चिसा ठो नेपाल मण्डल दबुली वेक डाक्टर साहब त या त थन पाहा कथ बनातैको दु वेक लिसी ठोए गुठी विधेयक विरोध या बारे खलाबला यागुजी जासा आवेक या त लस्कुसिया जोजोलपा आठो गुठी विधेयक 2075 या विरुद्धला ठिठी ज्याजो ज्याव या चंगु या दु मला उकी मध्ये न दक्ले आतकै भित्रे दक्ले तरौ कथ ज्याव या जु पटी विरोध सभा खबरदारी कथ यागो र्याली त यो चाहिँ फिबो खेले याव या जुल उकी चाहिँ पा तैथे मनुते यो सहभागिता न जुजुल ये ल खोप फोटो पन्टी हरेक थासा चाहिँ मनु त विरोध या त चाहिँ वो जुल मला अनु चाहिँ मनु त तस्कया अनुशासन कथाए चौ सभ्य व भव्य कथा आन्दोलन जुगुन जुल ठो ठुलमछि मनुते त ठो अनुशासन या त गुख त तालाउ थेछ छु विचार ठो चाहिँ ठुके चाहिँ जिमुगु समन्वय समिति दो जिमु समन्वय समिति चाहिँ वो चाहिँ खबरदारी सभा जिमसँग सटाउ चाहिँ ख अब वो मनु तो वो भी चाहिँ सुले रहले जिमसँग सटाउली है जगह जिमु मेहनत है जगह पे वो भी मको तो जो गुठी विधेयक चाहिँ अछि नेवाटे यो चाहिँ आत्मा खका सरकार चाहिँ छि नेवाटे त यो कोहे विभेद या त यो कोहे अन्याय या त छि त यो कोहे दुख बिब्यौ चाहिँ आठो दक्षवे लिपा तो नेवाटे यो चाहिँ गुठी या त इमसँग चाहिँ छौ किसिम हमला याउ जुल अले थो गुठी चाहिँ विधेयक पाखे सरकार चाहिँ नेवाटे यो आत्माए हमला याउ जुल थो नेवाटे यो आत्माए हमला यावले आठो चाहिँ नेवाटे चाहिँ थो सया ठाकुल न्याउले सय न चुनिबी न्याउ यासँग सय न चुनिबी हला ल मरुसा ढ मरुसा ल मरुसा ज्या मरुसा नेगु मरुसा सय न चुनिबी गु नेवाटे ख तो गुठी विधेयक नेवाटे आत्मा जुन जंगु उकिद हमला यावले चाहिँ नेवाटे चाहिँ सया मफिया छे न त्वा त्वाल गा गाम नेवाटे चाहिँ डनवो कारण याना अनो चाहिँ उल्मछि मनुट ठ्योंगु जुल अले अन मनु योको ठ्योंगली मेउ छौ हन चाहिँ नेवाटे जग्न मको घेर नेवाटे न चाहिँ योको स्याए बोटिकाल छार गारा लास चाहिँ ठो गुठी रगाडे हो नेवाटे चाहिँ संस्कृति जग मको
थोला नेपायो संस्कृति ख नेपायो सम्पदा ख नेपायो सभ्यता ख थो नेपायो तो राष्ट्रिय ऊ चाहिँ संस्कृति सभ्यता सम्पदा ख उकियाट चाहिँ गैर नेवाट सेन चाहिँ ठो जिमौ न ख ठो नेवाटे उजको मुखो थोला चाहिँ नङ्गे मजो ठिटला चाहिँ बचाइयामा ठेगु वो भावना न दु कारण याना चाहिँ अले अन यको मनु मुंगु जुल अले छगु जेसम बिचाया मैनो कन अन मेरो छगु बालाउपटी छि धैरी थे दु वो साबे सब्यउपटी अन चाहिँ मुना जुल ठो चाहिँ सुनान तया जो मगो वो ठठ मन्टु ए छुले ऱ्याबले तो जिमौ तो गु संस्कृति बचाए जिपि वेटिन जुना जिपि चाहिँ छुले अनुशासित जुइमा जिपि संयमित जुइमा धैउ वो भावना बोलना वही चौले जो नेपालको संविधानको धारा 112 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 116 बमोजिम अब म माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई गुठी विधेयक 2075 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले गुठी विधेयक 2075 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। अले आठो मेउ चाहिँ ख राष्ट्रिय सभा पाखे सञ्चार माध्यम या त न सूचना बिहाए चाहिँ ठो विधेयक या त सुझाव बिउवा र यो न छौ आह्वान यागु न रका ताउदु अले सरकार गुठी विधेयक या त क्याउ ठो विरोध सभा जुलुस या मागु आ चाहिँ आवश्यक छ जुले आठो सरकार चाहिँ विधेयक चाहिँ मन्त्री ढामले इटका ढुङ्गो दो अले सरकार सुलेर गाडहरूले छटखला चाहिँ सरकार चाहिँ उखि ठुकी नलाई याफ हुने उके छौला चाहिँ ठो विधेयक चाहिँ लिटकायो जुल विधेयक चाहिँ खारिज याक्यो जुल ठुक्यो लागि छि आ हुनु 4 गते माइडिगर मण्डल झिस तरङ्गो सभा एना केन्डु न गाडर गा छि सुनको चोसा सरकार हाक्न चाहिँ ठो छि सुनको चोना बिल राल्ला सरकार ठ गठिया मास्ति वो अथेना विधेयक एंके फु वो कारण एना चाहिँ छौला तो विधेयक खारिज कि मल उक्यो लागि छिस खबरदारी जान्छु नि मल लिटका ढुङ्गा नछुलेर हामीले झिगो माग छुकले खारिज याद के घटला होला मगु चिटला छुलेर हामीले ऊ विधेयक जग खारिज आयो मगु गुठी संस्थान खारिज या मनी तो गुठी संस्थान झिगो यको जग्गा ने रुङ्ला अब वहाँ भटी ब्यागडु न वहाँ न नैतिनी वो गुठी संस्थान तया न मजी रुङ्ला गुठी संस्थान तया मजुसा मे उत्सव व्यवस्था मल्ले थोला फुको चिसो चाहिँ या मानी चिसो ढ्यामानी ए जीवले छुलेर गाड्याबले चाहिँ गुब्लेटको सरकार चाहिँ थो ज्या यही मखुनी चिसो विषय खबरदारी अन्याचुनमा छि डेनी मजो छि धन्या चुनमा आजिस गुखत याउन माले उए कबिन्द चाहिँ खबरदारी या त मगो खबरदारी देखाइदियो आज चाहिँ राष्ट्रिय सभा लिटका मल राष्ट्रिय सभा चाहिँ ओके प्रस्तुत जुनको लिटका इमो प्रक्रिया छुसो खा वो मिले हैन वो पुरे हैन वो खारिज वो लिटका पाके खारिज आयो पाके चाहिँ सरकार चाहिँ वनमल का होला आचौला विधेयक नाज देख्ने विधेयक खारिज या मल अले आ वना हन झिगु मेगु चाहिँ झिस खबरदारी आन्छन् माउ मेउ छगु जा झिस या माउ जारियो गुठी संस्थान न खारिज कि मानी अले गुठी संस्थान चाहिँ खारिज कि उछाले गुठी व्यवस्था गएन याले मगला ठुके छौ यो झि स्पष्ट झिमाउ खन छुलेर गाड्याबले ठुके छन जिता खण्डु वो छुलेर गाड्याबले तो गुठी संस्थान चाहिँ आला चाहिँ गुठी विधेयकला प्राधिकरण दिएका सरकार सञ्चालन युगा अब सरकार सञ्चालन यही भने गुठियार चाहिँ सञ्चालन याउ मक्टका हो होला सरकार झिउ गुठी त सञ्चालन याना चाहिँ ऊ जिउ लागि म जिउ या फयु लागि म फयु जिमस धेतुन छुलेर हामीले गुठी गाडे हो छौ स्वायत्त संस्था क वो चाहिँ आयोजक खम्म हो नब जिन्यास दो नापा निसे लिचे भी कालो निसे याना उइ चोङठो परम्परा उबले निसे हे झिगो गुठी टोर गाड्यो स्वायत्त संस्थाका गुठी छुया जो रल्ला सोन तो चाहिँ न्याय निसाब यो जातक न यही कम गुठी झिगो संस्कृति संरक्षण यागो होला झिगो परम्परा चाहिँ मका टेगो जग ज्यामको वो गुठिया दुनी यो चाहिँ लागा दुने वो गुठी यो चाहिँ अन जग्गा जमिन दे अले गुठी यो चाहिँ ओके चाहिँ विभिन्न परिवार दे अन दुने चाहिँ
खालि वो गुठी न्याक्यौ जको मखु कि अन्डुने चाहिँ छिटो न्याय निसाब यु जन ये अन चाहिँ सुनान चाहिँ छु मखु जैटला उके न्याय निसाब यु जे ये अले अठे जो कारण याना नाबो वो लिछिबी काल निसे है तो न्याय निसाब न येगु जो कारण याना वो न्याय निसाब या त बा बहिल है लुखा ढवाउने साटके जो खौ चाहिँ सिपु लाना टैटौ चाहिँ अन फेटी उठाए दुका वो छुलेर गा ढ्याबले चाहिँ छिगु वो गुठी चाहिँ छिगु गुठियो लागा दुने क्षेत्र अधिकार दुने अन चाहिँ सुनान छु मखु जैट कारला से वो न्याय निसाब या त अन वो लुखा डुवाउने साथ कि झौ खौ गु फेटी उठाए देख्दौ क अन चुना छि चाहिँ गुठिया कजिपी गुठिया सुपी चुना चाहिँ अले अन न्याय निसाब ये उठाएको त्यो माने गुठी र गाडी हो छगु स्वायत्त संस्था वो लिच्छिबी कालनी से राज्य सत्ता है उइट स्वायत्त संस्था रगा मान्यता बेटौ चीज होला वो किस्म चाहिँ सुलेर गा ढाबले छिसो तै जुनो गुठी गाडी हो छगु छिगु थपसे सोया सञ्चालन याउ जिसो थपसे ट्विटर चाहिँ न्याक्यु गुख वो आनो सरकार चाहिँ थठियामा ट्विटर स्वायत्त संस्था मान्यता बिया अले गुठी दुने चाहिँ छिउ चाहिँ छिटो परम्परागत ट्विया चाहिँ नियम थौए नियम कानुन त दे उकिया त सरकार चाहिँ मान्यता बिमागा थोनो चाहिँ देशको कानुन बराबर या ख छौ जाति हो गुठौ परम्परा निसे चाहिँ यानो चाहिँ नियम कानुन त दुख उइट न चाहिँ वो छिटो प्रथाजन्य चाहिँ खन गाडेका उइट चाहिँ सरकार न चाहिँ कानुनी मान्यता बिमागा गतिकी दसैँ लागि जिँदा जीवन चोबा डेठा चाहिँ अन मैं अप्सन चाहिँ चुन कि ले मैं अप्सनले चाहिँ भाटी पिन्ठासँग उइट ठाउँ मौला गाडा लाग्छ वो पार पासुके जोलका त्यो त प्रथाजन्य चाहिँ कानुन त रहेका तो छुछुको जातीय छेउ पुलाङ्गुको परम्परा निसँग उइचङ चलनिया त अहिले सरकार न चाहिँ मान्यता बिमागा त्यही पनि छुछु स्वायत्त संस्था यो दुगु चाहिँ नीति नियम त सरकार न मान्यता बिमागा के चाहिँ सरकार हस्तक्षेप या मज्यु या रे बगो आल सुरु सरकार गुठी विधेयक चाहिँ हया चाहिँ तोला प्राधिकरण यंका तो जग्गा जमिन जग्गा यंकी मगो तो गुठी गुठ्यार टेटे चाहिँ गुठी पिट्न छोया चाहिँ गुठी न्याक्यौ चाहिँ खौ होला थैन चाहिँ अब सरकार छौला गो गुठिया त चाहिँ गो हस्तक्षेप या त थोला छौ स्वायत्त संस्था हस्तक्षेप या जुल वो कारण ना जिसन डेजनो छुले ड्याबले गुठी दियो गुठिया त चाहिँ सञ्चालन याउ ख अहिले मेउ ख चाहिँ सिका दिस आला चाहिँ केन्द्र सरकार विधेयक चाहिँ डेकल नि कानुन डेकी त सोल नि आ संविधान छन्दे रंगो रुगा हल्ला छ तो केन्द्र सरकार यो ज्या मखु नि संविधान ढैटे रुंगल संविधान गुठी स्वे उर्गादियो प्रदेश यो ढैटे रुंगल आ संविधान गुठी स्वे गो ज्या प्रदेश यो ढासिनी सिथायो गुठी यो ज्या 3 नंबर प्रदेश सरकारी टोटे बिस गाउँ गरी केन्द्र छा वानो नियम कानुन डेको भयो ठोला न संहिता विरोधी ज्याजुल ओके आठो गुठी विधेयक होला ठो चाहिँ छिउ गुठिया त हस्तक्षेप याउ छौ खला जुल मखु ज्याउ मेउ चाहिँ ठो चाहिँ प्रदेश सरकार यो ज्या थपसे या त सोल तो संहिता विरोधी प्रदेश यो अधिकार चाहिँ गोल्ला क्या त सोल ठोनो चाहिँ ठीक मजै रुकुलगा अले आठो चाहिँ सरकार चाहिँ गुठी निसोना मखला ठो किसान टेट चाहिँ शोषण या त भूमिहीन या त सुकुम्बासी याना चन गान वेकअप इन चाहिँ डोप बिया चंगु डो मखला अले उकी चाहिँ गुठी परम्परा या त नंका छेमा रगा चाहिँ तया चौ ठो किसान देश धाउ ख कि सरकार योजको माग ख ठो गुठी परम्परा नंगा छ त यो चाहिँ छिटा चाहिँ सुले ढाबले छि नेपाल गाले गु चाहिँ गुठी परम्परा दो थनु ठो चाहिँ ठो गुठी चले या त आइस्तामा आठन गु चाहिँ किसान दो गुठियार दो दुख थनला थिपी सकले मिले जुया ठो झिउ संस्कृति परम्परा तो सम्पदा तो सभ्यता मका उइचोङडो डबले झिठा चाहिँ ठो खाली चाहिँ जग्गा जमिनी जग्गा कम मको कि थनला तरंगु संस्कृति नाप्न चाहिँ स्वान्छोङडो अले वो जो कारण याना चाहिँ थो चाहिँ गु चाहिँ गुठी ख वो सरकार चाहिँ
त्यो मे हो तसी कठ त्यो गुठियो जग्गा चाहिँ मेटे बिहा छ्यो अन मेन चाहिँ अहिले निवेदन यादर गार हल्ला छ मेउ ल्योंडु बचिन मेटे बिहा छ्यो दगा गुठो गुठी बिदेके कम्पिया होला सरकारला गुठी दियो चाहिँ खाली जग्गा जमिन ढगा जग्गा वो चाहिँ ठिक चौं खण्ड त होला अले थेन छेबले अब गुठी गेजुनी वो संस्कृति वो परंपरा गेजुनी सरकार थु सत्य वास्तवमा याउ खण्ड त थन जी थन चाहिँ नेपाल गाले कठन ढ्याउ खसे थु गुठी ढका ढेउ संस्कृति सम्पदा सबै चाहिँ जुग्ली याना थन गुठ्यार जो मन्दर गार हल्ला छ वो ननाउनी तन गुठी चाहिँ सरकार गुठी सञ्चालन या जसो लास तो ननाउनी एना चाहिँ मे ढका ठन्यो जग्गा फुक इम्त बेचोल लास गुठी ननाउनी अले जीवन नेपाल गो राष्ट्रिय पहिचान ज्याचौं ख तो सोनी गयो संस्कृति सम्पदा सबैटा ख तो मनै वनी ठोला चाहिँ राष्ट्र यो टरोङ नोक्सान ख थौ ठो जीव संस्कृति स्वेट चाहिँ पर्यटक त योको यो चीज त योको वइतुन चोङडु अब वो फुक्के ओके असर लाउनी वो कारण एना छुले र्याबले चाहिँ थो जीव गो गुठी ख तो गुठी चाहिँ खाली जग्गा जमिन जग्गा खम्मको संस्कृति खन्जुली जीव गुठी संस्कृति मन्त्रालय न स्वेमा भूमि सुधार मन्त्रालय न स्वेको चीज मको एजुली हैन आ नेपाल गायो खलन होगा जिस नेपाल गालम पिने मेउ छु चलन दुख वो चलन ला छुले गा ढाबले नक्नी चिस दैथे केन्द्र हस्तक्षेप मै चाहिँ प्रदेश या चिस यो ज्याख उइटो चाहिँ चिस जिम्मा बिल्ला छ ठठौ प्रदेश चाहिँ गुठियो व्यवस्थापन भूमियो व्यवस्थापन घटना यामा यान्छै जिथायो हके चाहिँ ठो मुख्य याना चाहिँ संस्कृति नब स्वान्चोङ जोगले छौला प्रदेश जिम्मा बिमल अले प्रदेश दुनिन चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय न चाहिँ स्वेगु जुइमल अले आमेउ छौ चाहिँ प्रचार प्रसारे पत्रिका न खनु छुरासा ड्यो या त जग्गाय माउ खला त योठे जाउन खवया जाउँ अथे ड्यो चाहिँ जग्गा चाहिँ अन्न उत्पादन याना नयु खला अथे चाहिँ कि ड्यो न चाहिँ जग्गा कारोबार यायु ख त योठे जाउ खन चाहिँ जी पत्र पत्रिका छ या त खना मला ठुकिया त चाहिँ छि गुख त स्पष्ट हैन दि त जेसो तपिङको ढ्याउ खसा छुले ढ्याबले सरकार भू माफिया नप मिले जुया जिगो गुठियो जग्गा कारोबार याटो सोलका मिया नेटो सोलका न्योने केमले मे केन वास्तवमा चाहिँ वो बेयु लाटे न थाना चाहिँ मुखका वो वना जान भू माफिया टेउ लाटे लावनीका भू माफिया चाहिँ उइदो एकदम डङ्क न्याना अले प्लटिङ याना चाहिँ मे छोइका वास्तवमा जग्गा यो कारोबारला सरकार याटो सोल भू माफिया याटो सोल जी थन नेपाल गाई पी चाहिँ गुठ्यार चाहिँ गुप्ले न जग्गा वो मिया चाहिँ धर्म सो संस्कृति लोप या चाहिँ जिसँग गुप्ले सोमहरू जिसँग अझ छुलेर गाड्याबले गुठी संस्थान चाहिँ झिउको चाहिँ लाखौं रोपनी जग्गा वो मिया नै बिरुङ्ल वो हिना मिना यार हुङ्ल वो अवस्था टकन नसे मनसे थन्यो संस्कृति थन्यो परम्परा थन्सो बि नेवाट चाहिँ आटक न मक्टौडनी ताइबले चाहिँ आ झिस नापा चाहिँ सरकार रहे ठो सडक विस्तारियो नाम अनेक यो नाम ठो बुझाइना चपी किसान तेयुए जग्गा चाहिँ क्याओ छेबु थुयो लिपा हान वे किसान तेइ लागि रगा चाहिँ हान गुठी न चाहिँ नंगा छौ ज्याइना छौ ठोए त औला चाहिँ गु चाहिँ सडक विस्तारियो चाहिँ खलन दिल सडक विस्तार चाहिँ खास याना चाहिँ ठो सडक टबला याबले सरकार जो बिगु आदिवासी नेवाट ख एपि चुनिउ ठासमा विस्थापित यारो सो ख ठो तस्कै मखु जाउ ख उन अनसुले ए अन्तर्राष्ट्रिय नियम कठ छौला छुले र्याबले तो आदिवासी नेवाट उठासे सुन तट रंगु चाहिँ विकास चाहिँ समृद्धि ढैदिस विकास निर्माण ढैदिस अथवा मेमेउ तट रंगु योजना छुन याबले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कठ थन्सोबी आदिवासी नेवाट नप चाहिँ सरसल्लाहमा थन्सोबी आदिवासी नेवाट स्वीकृति क्यामा नो सडक विस्तार याबले ठठिया त नो चाहिँ बाह्य चक्रपथ डेक्योरका ठिपे हाल्चौँडो थोयाउडो ठिप्सो हानो चाहिँ सोङ्गु पेङ्गु थन चाहिँ सहर डेक्यो ढेन्चौँडो थन्सोबी आदिवासी नेवाट नप सरसल्लाह याउडो तो एकदमै सरकार एकदमै चाहिँ सुले अराजक सोइदिस थन्सोबी आदिवासी नेवाट नप
सल्लाह मैया गाउँ थन सुनो त रङ योजना है मजु तर सरकार चाहिँ सुले ढ्याबले जबरजस्ती पेले हैन थन्चोपी आदिवासी नेवाटेर चाहिँ ठो चाहिँ सोनिगल चाहिँ पिट्न छे उयो चाहिँ नियत पिट्न छे योजना गठन चाहिँ थनो चाहिँ सडक विस्तार खल थनो बाह्य चक्र बठ्यो खै चौडु थनो चाहिँ नुनु सहर डेक्यो खै चौडु थनो चाहिँ हुँगुन फास्ट ट्र्याक चाहिँ 0 पोइन्ट खोनै त याउ सुइन चौडु अले चाहिँ रेल मार्ग 0 पोइन्ट हूँ टोकाइ त याउ सुइन चौडु तो सरकार यो तो गु यान्छु नि ठुकेला चाहिँ नेवाटे यो संस्कृति सभ्यता चाहिँ थन्यौ चाहिँ गु सम्पदाको फुको नस्तै है तो सरकारलाई सुले ढ्याबले विकास यान्छौँलाई कि विनाश यान्छौँ स ढ्याफु सरकार चाहिँ नेवाटे यो चाहिँ विनाश याना अलि ठो चाहिँ सोनीगल चाहिँ सुले ढ्याबले थन्यौ चाहिँ गु सोनीगले विश्व सम्पदा दु ठो चाहिँ ठिटो चाहिँ विनाश याना तनो विकास समृद्धि हो नारे ब्याउँछौँ सरकार एकदमै मकुल ल्याउँछौँ ओके छदखौँ सुले ढ्याबले थन टटरङु चाहिँ टोकाली गुठी बिदे गएजको मगु तन टटरङु चाहिँ सुनो चाहिँ ज्याख याडो नेवाटेके निनमा गुठी बिदे गए नसुले ढ्याबले थन्चोपी गुठ्याटेके न्युङु मरु थन्चोपी आदिवासी नेवाट नभो सल्लाह याउ मरु एकतर्फी रूपमा ठपसँग चाहिँ गु जग्गा यो कारोबार याउ हिसाब जग्गा तो गुठी बिदे हैचौँ दु छदखौँ ठो मेउखौँ छुलेर ढ्याबले चाहिँ खरी सर सल्लाह जको मुखु सर सल्लाह न यामा ओले अठनी उज्याको छुयागु छुमयागु तो भी आदिवासी नेवाटे तो अधिकार बीमा तो आदिवासी नेवाटे उठा आदिवासी नेवाटे से चाहिँ ठो ठासे ठो विकास निर्माण योजना मा जिम्टमा ठुके चाहिँ थनो नेपाल गाई त चाहिँ बालकी देउ इम्ट चोङु इमसँग चाहिँ ठो यागु ठो मयागु ढाका जको यामा था ठौ ठौ छुए जन्जौ मरु एकदमै चाहिँ जबरजस्ती पेले याउ कठ जिमके चाहिँ बहुमत दु संसदे जिमस न्याउ न याफु धेउ किस्म होइन जोंगरु तो एकदमै गलत क ठुइले चुलेर गाडेले आदिवासी नेवाट चाहिँ न्याउ च्याकेमा तोरखौ ठिकेमा गुठी विदेक छौली जको मगु आ नेवाट चाहिँ जित नेवाटे गु अन्य ज्याचौंक गु चाहिँ विभेद ज्याचौंक ठुक्यु विरुद्धे आ झि नेवाट चाहिँ न्याउ च्याका न्याउने वन माउ चाहिँ खन्नु डाक्टर साहब थो चाहिँ छुदासा थो मनु त गुलिन दु सटकेला कुहाए वाला थो विदेक विरुद्ध सठेक्यु नीति युकै मनु तल कुहा वाला ठुके यो नेतृत्व न अपो थे युवा पुस्ताटेसँग याउ खना चौ दु मला अठे खासा छुटो युवा पुस्ताटेको दटि नेतृत्व या विकास जुए खला विकास जु ठंगो चाहिँ जेसँग चाहिँ आठो अझ ढ्यामोफनी ठुके छुले ढ्याबले झिठो पुलाङ्गु पुस्ता सिमेन चाहिँ गु ल्यामो पुस्ता युवा पुस्ता चाहिँ ठगु चाहिँ संस्कृति ठगु चाहिँ सम्पदा ठगु सभ्यताप्रति इपिन चाहिँ चिन्तित ले इमसँग चाहिँ चुटा चाहिँ कया न्ह्यन्यो हो चाहिँ खण्डो तैबले आठो चाहिँ आन्दोलन यो गु याना युवा पुस्ता त त्यसलाई याना चौ या जुलम फला आठके नेतृत्व चाहिँ भटिजा नेतृत्व दायी भूमिका मिटा छ बिजै पछि न्ह्यनि मवा रह्यो न खवया चौ दु ठुके चाहिँ गुख त छि त यादि म ठुके चाहिँ सुले ढ्याबले ठुके या न चाहिँ झिपुलाङ्गु पुस्ता या पि चाहिँ न्यवा न्यलवा पि न न्ह्यनि वेचुङु दु खण्डेको खनमरेको चाहिँ वेकअपसँग भूमिका मिटाउन चोङडु ठो आन्दोलन या चाहिँ सफल याट चाहिँ ठो ल्यामटे नापनरु पुलाङ्गु पुस्ता न वना चुन चोङु दु अले झिसं पुलाङ्गु पुस्ता हो नुगु पुस्tai पि नाप वनि फटर गाडल्ला छ झिगो आन्दोलन चाहिँ सफल जुइ भई अले आठो आन्दोलन यो ठिठी ज्याजो तल हयाजन तर त विदेक खारेज जिरुङका ठो विदेक चाहिँ लिटका रुङका आ छिउ कथा यो विदेक चाहिँ गुखथा हेउले रह्यो ठोस गु निर्णय चाहिँ मजुनी तयो न खण्डो ठुके चाहिँ सुले ढ्याबले ठो चाहिँ झिसं चाहिँ ठुक्यु लागि झिसं योजना यान्छुन सुनाउदु झिसं योजना यान्छुन सुनाउदु चाहिँ विज्ञपी मलाई विज्ञपी कानुनी किस्म चाहिँ ठो विषयले चाहिँ बालको ससुपी झिसं थिपी नाप चुना झिसं गैना वनमा झिसं छुमागटेमा झिसं चाहिँ ठुइट गुठी संस्थान झिसं खारेज चाहिँ या मारे जुना झि गुठी संस्थान खारेज या ढुङ्गा झिसं सरकार एके छु मागे हो झिसं छु प्रस्ताव देऊ झिसं चाहिँ गठी आटो गुठियो चाहिँ विधेयक मलाई झिसं चाहिँ
ध्यामाउडु सरकार이죠. 에토 구틸라 지미 아디바시 녀와테요. 구티오 कानून 선대 기우고. 구티오 कानूनले 지미 아디바시 녀와테 센데게. 점선 대가 선더비. जिसा वो ध्यामाउडु. उक्यो लागि सुलेराबले जिसा चाहिँ तो कानुनी ज्ञान भी बीजेपी नपुछुना जिसा न विधेयक देकी मानी जिसा विधेयक देगा सरकारले भी उका जिमो विधेयक ठोक का छौं विचार बियो छौं चाहिँ ठुकी त चाहिँ सिक्युरिटी बियो तगारिया जिसा ठुकिसम चाहिँ ठु गुठौं गुठी विधेयक यो चाहिँ खौइ जुन ठुकी त चाहिँ जिसा छौ बालाउ सफल चाहिँ आज चाहिँ त्यो ठ्याङ्का टुन टोटे मानी ताइबले ठुकै तयारी चाहिँ जुया छौं जिसा थगो गुठी या विधेयक गुको था हेउठैगो तयारीला अवश्य हे यामा ठो तयारीला जुयाए छ नि ठो तयारी लिसलिसे आ थौ या ठो नेपाल मण्डल दबो ज्याजया इन कोचा थौ गको जुल ठो नेपाल मण्डल दबो ज्याजले इ बिया दिल उके नीति डाक्टर महेश मान श्रेष्ठ जुया त एको सुबा देशना जन सुबा थौ या नीति नेपाल मण्डल दबो ज्याजो पाखे थौया पा डाक्टर महेश मान श्रेष्ठले से जी मीना बज्राचार्य यातना वनेगो उजा बियारी स सुबा राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति आगो राष्ट्रिय सभा जुन कुठी विधेयक या त लिटक्याउ ढ्या ढ्या